sang ko di matur di keluarga. Kurai kata sang sabu. Siap-siap ku mengiring ako, pemirsa. Oh siap. 1, 2, 3.
Sarka mga toning tenang. Tuh. Cepatin Daro. Tiang kakam kemudian dulu tolong si aja lamai benar masalah suruh begitu mai barat. Kok itu kantong itu. Ya nama tangga den. Ano biro may komentar? Dako pita na malay lamig tumajo kaya nagwala. Matoning na po. Siap.